मौसम राय भारी गुमसुम झीटाए पहाड़े अहंकार कुमुंडी बाट चले से बोझर बुझे मगज अति बेसी जरूरी काम न पड़े ता पाखक जावाक भल लगे ऑफिस गोटाकर सबू कम ता पाखरे गोड़ भांगी पहड़े ठिया नहेले काम हुए ना ता मुहरे कहीं के हस देखनी नेफेडे की कथा हेले भी टिके फरक पड़ोनी कंप्यूटर मॉनिटर उपरे आखि कीबोर्डर अक्षर उपरे दी हाथर आंगुठी खोई पटुव ऑफिस मेट दृष्टि कामटा आग करदेव आग फाइल को पछ करी ता दी हेबनी भारी विरक्ति लगे फाइल काम करने को समस्त आखि परसेंटेज उपरे हेले से व्यतिक्रम फाइल काम सरिले गोटे मिनिट भी टेबल उपरे पकाई रखिबनी बाहाचुरा होते केबेठार पिला छुआर माँ हुंदाणी भारी सिंपल वेशभूषा परफ्यूम की पाउडर टिके मुहरे बोली हुए ना ता व्यक्तिगत जीवन कथा कहीं के ता मुहर शुणिनी हेले ताकु नहीं बहु रोचक कहानी शुणा मिले विजय नना पान दुकान खटी मौसम राय को नहीं धड़बाबू गुड़ाई एणुतेणु कथा कहे न कहले ता भात हजम हुए ता कथा उपर बना पिअनटा कथार स्वर पकई दिए ता टेबुल उपर फाइलटा 15 दिन हम पड़ी रही छुट्टी अच्छी ऑफिस रे आउ विकल्प व्यवस्था किसी भी ना भारी ओडिया पड़ुछि मनीष हठात मोबाइल ले मौसम रायर फोन रिंग हेबार देखी चमकी पड़ली खूब संक्षेप कहला आपण को फाइलटा 15 दिन हम टेबुल ले पड़ी मो पाखक क्या हाथ में फाइलटा पठे दिंतु बेस एतिक फोन कटिगला क्या हाथ में न पठे निजे ता बसा को नहीं जावाक उचित मन कली बड़ बाबू को ता बसार ठिकाना पचारि निजे फाइल नहीं बाहरी गली ता बसा घर खोजी बाहर कर किसी समस्या हलानी गेट गोटे छोटिया नेम प्लेट होली मौसम राय गेट पाखरे मु ठिया होइथिबार देखी से निजे आसी गेट खोली रूम को आसवाक इंगित देला भावुली बोधे से गेट पखर फाइलटा नहीं मत से विदा करदेव ड्राइंग रूम रे मत बसाई दे से घर भीतर को गला घरटा सुनसान लगुला कहार पार्टीर स्वर शब्द नाला किछि समय पर हाथ में पानी ग्लास एवं किछि फ्रुट्स और मिक्सचर नहीं टीप ऊपर थोईदेला मु कहली कहीं सब से कहला आज आपण मो घरे कुणिया आपण को मुँह बेठा नक खाली खाली विदा करदेवी ना फाइल प्रोसेसिंग करबा मो काम 15 दिन पड़ी रही आपण आपण समय नष्ट करी एत गुड़ाए बाट आसि दिन मौसुमीर कथार कहीं भारी आत्मीयता भरी रही मुझाठू विदाय नेला बेले साहस करी पचारे किसी भावेनि आपण कौन एका रुहति से किसी कहला ना पछकरी घर भीतर को गला बेले मत फॉलो करने इंगित कला गोटे रूम्र डोर स्क्रीन आड़े मुझा पछे पछे जे डोर पाखरे अटकी गली चेयर रे बसिया कहला जंत्रवत बसिली सामना खट उपर जड़े वृद्ध महिला नीरव निश्चुप हो सोहरी होते किसी समय निरापत्ता पर पचारि कौन माँ देह भल ना कोमा 5 वर्ष हो गला मु नीरव रही गोटे नीरव समवेदनार छाई मो मुह को ढांकीदेला शब्द सब मो तंटी आरपटे बरफ खंड पर अटक जबार अनुभव करुली शब्द सब क्यों आरंभ करी भाभी पारुनली किसी समय नीरवता पर बहु कष्ट पचारे आपण परिवार गुमसुम हो सामना चेयर लत कर बसी पड़ा मौसुमी बेस किसी समय नीरवता गोटे अपराध बोधर कंटा मो देहरे फोड़ी हो जाऊर मु अनुभव करुली भाविली ये कथाटा पचारि पार मन नाला मौसुमी आखिरे पतला लुहर आस्तरण मु भय पाईगली मौसुमी को नहीं मो भितर उत्कंठा बढ़ाक लगुला गोटे छोटिया हसखुशीर संसार भितर मु बंचुली बापा माँ भाई भौणी भाईटी मो ठारू सान बापा प्राइमरी स्कूल शिक्षक आम भारी गेल्हारे पढ़ुलु आमको दंडे पहड़े न देखिले मो बो पागली हो जाऊला दुष्टामी कले सान भाई को मु आखि देखाइले बो किसी कहीपारे सीना लुचे लुचे आखिर लुह पोछे मु भी भारी श्रद्धा करुली से टोका को बापा जे वर्ष रिटायर्ड कले मुझे वर्ष चाकरी पाइली बहु भारी कुंतु कुंतु है झील पिलाटा गोरु गोड़ काढ़ी बाहर को जीवना बापा बो को बुझाऊले से निज गोड़े ठिया हाँ शिखतु आजिकल पुओ झीर फरक कौन मोर भी प्रथम पोस्टिंग कटक होता घर ठार 5 किलोमीटर दूर ऑफिस घर को आसवा जाए बहु सेमती गेट आड़ को चाह बसी 5टा जाए खाई नू भारी विरक्त हुए तापर सान भाईटी भारी स्कलार था बेसी समय पढ़े ना सत जी समय पढ़े पाठ सब कार्बन कपी कर पेस्ट हो जाए
ଚାକିରିରେ 2 ବର୍ଷ ପରେ ବାପା ମୋ ବାହାଘର ଠିକ୍ କରିଦେଲେ। ଏ ଖବର ଶୁଣି ବୋଉ ଭାରି କାନ୍ଦିଥିଲା। ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଉନଥିଲା। ବାପା ବୋଉ ଉପରେ ବହେ ବିରକ୍ତ ହେଲେ। କି ଅଜବ ଲୋକ ହୋ ତମେ, କି ଉପାଦାନରେ ଗଢ଼ା ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି। ଝିଅର ବାହାଘର ପାଇଁ ମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଏ, ତମେ ଖୁସି ହେବା କଥା, ଅଥଚ ତମେ ଅଶାନ୍ତି ହେଉଛ। ଝିଅକୁ ବାହା ନ ଦେଇ କ'ଣ ତାକୁ ସବୁଦିନ ଏଇଠି ରଖିବ? ବୋଉ କିଛି କହିଲା ନାହିଁ। ସେ ବାହା ହେଇ ଆସିଲା ବେଳକୁ ମାମୁଁ ତାକୁ ମେଞ୍ଚେ ଗହଣା ଦେଇଥିଲେ। ମୋ ବୋଉ ଭାରି ସିମ୍ପଲ, ମେଞ୍ଚେ ଗହଣା ପିନ୍ଧିବାକୁ ଭଲ ପାଏନା। ସେବେଠାରୁ ଗହଣା ସବୁକୁ ଆଲମିରାରେ ପୁଟୁଳି ବାନ୍ଧି ରଖିଥିଲା। ବାପା ବି ସେ ଗହଣା ଗାଣ୍ଠି ବାବଦରେ ବୋଉକୁ କିଛି କହନ୍ତିନି। ମୁଁ ଅଫିସରୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ବୋଉ ମୋତେ ପାଖକୁ ଡାକି ବସାଇଲା। ଆଲମିରା ଖୋଲି ସବୁତକ ଗହଣା କାଢ଼ି ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଥୋଇଲା। ହଳଦୀ ଗୁରୁ ଗୁରୁ ମେଞ୍ଚାଏ ଗହଣା। ମୁଁ ଏଡ଼ିଟ ହେଲୁଣି, ବୋଉର ଏତେ ସବୁ ଗହଣାକୁ କେବେ ଦେଖିନଥିଲି। ହଳଦୀ ପାଣିରେ ସଫା କରି ବୋଉ ମୋ ହାତକୁ ଏସବୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଇ କହିଲା, ଏସବୁ ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ସାଇତି ରଖିଥିଲି, ଶାଶୁ ଘରକୁ ନେବୁ। ମୁଁ ଫିକ୍କିନା ହସିଦେଲି। ମୋର ଶତ ବାରଣ ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ଏସବୁ ଗହଣାକୁ ମୋତେ ଗୋଟି କରି ପିନ୍ଧାଇ ଦେଲା। ନିର୍ଜୀବ କଣ୍ଢେଇକୁ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଲା ଭଳି ମୋତେ ଭାରି ମଜା ଲାଗୁଥିଲା। ଏତେ ସବୁ ଗହଣା ପିନ୍ଧି କୌତୂହଳ ହେଇ ମୁଁ ଗଛ ଆଇନା ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଲି। ମୁଁ ନିଜ ଛବିକୁ ନିଜେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନଥିଲି। ନୂଆ କରି ବାହା ହେଇ ଆସିଥିବା ବୋହୂଟି ମୋ ସାମ୍ନାରେ ସତେ ଯେମିତି ଠିଆ ହେଇଥିଲା। ଏ ଛବିକୁ ଆଖି ପୁରାଇ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଦେଖିବାକୁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲେ ବି ଲାଜରେ ମୁଁ ମୋ ରୁମ୍କୁ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଥିଲି। ଦୌଡ଼ି ପଳାଇ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ସାନ ଭାଇ କୁଆଡ଼େ ଥିଲା କେଜାଣି ମୋତେ ପଛରୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଲା। ମୁଁ ଲାଜରେ ଗୋଟାପଣେ ସଢ଼ି ଯାଇଥିଲି। ବାଳଗୋପାଳ ମନ୍ଦିରରେ ମୋର ନିର୍ବନ୍ଧ ହେଇଥିଲା। ପିଲାଟି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଭାଗରେ ଜଣେ ପଦସ୍ଥ ଅଫିସର। କଟକ ସହରରେ ତାଙ୍କ ଘର। ପରିବାର କହିଲେ ମା ଓ ପୁଅ 2 ଜଣ। କେବଳ ବୋଉ ପାଇଁ ବାପା ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରେ ମୋ ବାହାଘର କରିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ନିର୍ବନ୍ଧ ପରେ ସେ ପିଲା ଆମ ଘରକୁ ଥରେ ଅଧେ ତା ମା ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଥିଲା। ପରସ୍ପର ସହ ମିଶିବାର ସ୍ୱାଧୀନତା ବାପାଙ୍କର ଥିଲା। ମାତ୍ର ମୋ ବୋଉ ଭାରି କନଜରଭେଟିଭ୍। ମୋତେ ଭାରି ଅବାଗିଆ ଲାଗୁଥିଲା ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ଏମିତି ମିଳାମିଶା କରିବାକୁ। ମୁଁ ବାହାନା କରି ଅଫିସ କାମର ବ୍ୟସ୍ତତାର ଆଳ ଦେଖାଇ ଦୂରେଇ ରହୁଥିଲି। ମନଟା କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଭାରି ଚୁରି ହେଉଥିଲା। ମୋ ସହ ଖୁବ୍ ସଂକ୍ଷେପରେ ଟେଲିଫୋନ୍ରେ କଥା ହୁଅନ୍ତି ସେ। ଖୁବ୍ ଭଦ୍ର, ଅମାୟିକ ବୋଲି ଟେଲିଫୋନ୍ରେ ଜଣାପଡ଼ନ୍ତି। ଥଣ୍ଡାଜନିତ କାରଣରୁ ବୋଉର ଦେହ ଟିକେ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ବୋଉକୁ ନେଇ ବାପା ଡାକ୍ତରଖାନା ଯାଇଥିଲେ। ଫେରିବା ବାଟରେ ଏକ ଦ୍ରୁତଗାମୀ ଟ୍ରକ୍ଟି ମାଡ଼ିଗଲା ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ। ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାକ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଟିରୁ ବାହାରିଲାନି। ଆଖିର ବର୍ଷାରେ ଭିଜିଗଲେ ଗୋଟାପଣେ ସେ। ଲୁହ ସବୁ କେତେବେଳେ ମୋ ଆଖିରୁ ନିଗିଡ଼ି ପଡ଼ି ମୋ ପାଦ ତଳର କଂକ୍ରିଟକୁ ଭିଜାଇ ଦେଇଥିଲା ମୁଁ ବି ଜାଣିପାରିନଥିଲି। ନିଜକୁ ସଜାଡ଼ି ପୁଣି ଦୁଃଖର ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିବାକୁ ଉପକ୍ରମ କରୁଥିଲେ ମୌସୁମୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ଏ ଦୁଃଖଦ ଖବର ପାଇ ମୋ ଶାଶୁ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ। ଶାଶୁ ଆମକୁ ଦମ୍ଭ ଧରିବା ପାଇଁ କହୁଥିଲେ। ଭଗବାନ ବଡ଼ ନିଷ୍ଠୁର। ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ସିନା ସେ ନେଇଗଲେ, ହେଲେ ଆମେ ତ ଅଛୁ, ତମ ପଛରେ ଆମେ ଖୁଣ୍ଟ ଭଳି ଠିଆ ହେଇ ରହିବୁ। ଏଭଳି ଦାମ୍ଭିକତାର କଥା କହୁଥିବା ଲୋକ ନିଜେ ଯେ ଦିନେ ନିୟତିର ନିଷ୍ଠୁରତାକୁ ସାମ୍ନା କରିବ ଏ କଥା ସ୍ୱପ୍ନରେ ସୁଦ୍ଧା ଭାବିନଥିଲେ। ଦୁଃଖ ଯେତେବେଳେ ଆସେ ସେ ଏକା ଆସେ ନା, ସାଙ୍ଗସାଥୀ କୁଟୁମ୍ବକୁ ଧରି ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଆସିଥାଏ। ହଠାତ୍ ମୁହଁଟା ତାଙ୍କର ଶେତ ପଡ଼ିଗଲା। ଗୋଟିଏ ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସର ନିଷ୍କ୍ରାନ୍ତ ପରେ ପୁଣି କଥା ଆରମ୍ଭ କଲେ ମୌସୁମୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ତଣ୍ଟିଟା ତାଙ୍କର ଓଜନିଆ ମନେ ହେଉଥିଲା। ଭଗବାନ ବୋଧେ ଏହି ସୁଖୀ ସଂସାର ଭିତରେ ଆମକୁ ଜିଇ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ବାପା ମାଆଙ୍କ ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା ଦିନ ଆଉ ଏକ ଦୁଃଖର ପାହାଡ଼ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଛିଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। ବାପା ବୋଉଙ୍କୁ ହରାଇ ଯାହାଙ୍କୁ ମୁଁ ସାହାରା କରି ସଂସାରର ବାଟ ଚାଲିଥାନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କୁ ନେଇ ମୋ ଅସୁମାରୀ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲି, ସେ ଅତି ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଭାବରେ ମୋଠାରୁ ଦୂରେଇ ଗଲେ। ଗଲାବେଳେ ବୁଢ଼ୀ ମାଆଟିକୁ ବି ଏକଲା କରି ଚାଲିଗଲେ। କାଶ୍ମୀରରେ ଏକ ଅପରେସନରେ ଟେରୋରିଷ୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦୟତାରେ ସେ ଶହୀଦ ହୋଇଗଲେ। ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ହରାଇ ମୁଁ ଯେତେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିନଥିଲି, ସେ ଖବର ପାଇଲା ପରେ ସେଦିନ ମୋ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରୁଥିଲା ପଳ ପଳ ଲୁହ। ମୋତେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବାକୁ ସାହସ ଦେଉଥିବା ବୁଢ଼ୀ ଲୋକଟାକୁ ଅନୁରୂପ ବାକ୍ୟ ଫେରାଇବାକୁ ମୁଁ ସେଦିନ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି। ପୁଅର ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ଶୁଣି ଜନ୍ମକରା ମାଆଟା ଗୋଟେ ନିଷ୍ପ୍ରାଣ ପଥର ମୂର୍ତ୍ତିଟି ପରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଲି ବଲ ବଲ କରି ଚାହୁଁଥିଲା। ମୋ ଆଖିର ଆଉ ଲୁହ ନଥିଲା ତାଙ୍କ ଦୁଃଖକୁ ଧୋଇ ଦେବା ପାଇଁ। ସେବେଠାରୁ ସେ ପୁତ୍ରହରା ଅସହାୟ ମାଆଟି ମୋ ଜୀବନତାରେ ଅଛି। ସାନ ଭାଇକୁ ବାହାଚୁରା କରାଇ ଦେଇଛି। ଭବାନୀପାଟଣାରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଚାକିରି ପାଇଛି। ବାହାଘର ପରେ କେବେ କେମିତି ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁଥିଲା ସେ। 3 ବର୍ଷ ହେବ ଆଉ ଯା ଆସ କରୁନି। ତା ଟେଲିଫୋନ୍ ନମ୍ବର ବି ୟା ଭିତରେ ବଦଳି ଯାଇଛି। ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା ସତେ ଯେମିତି ମୁଁ ନାଟକର ଗୋଟେ ଟ୍ରାଜେଡ଼ି ସିନ୍ ଦେଖିବାରେ ତଲ୍ଲୀନ ହୋଇଯାଇଛି। ମୌସୁମୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ଆସିଲା ବେଳକୁ କହିଲି,
ସତରେ ଏତେ ବଡ଼ ସଂସାରରେ ଏକା ଏକା ଚାଲିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୟ ଲାଗେନି? କୁ ସହଜ ଭାବରେ ସେ କହିଥିଲେ, ଜୁଇରେ ଶୋଇଥିବା ମଣିଷର ଭୟ କ'ଣ?